Karbiang long arlo pherangi klem bang atum apan ratcharia song pen danglok hamphang asong lapen kapre beha ki klem atum kether ki habajok longri arlo pherangi klem bang atum ke klem ki dam a okchikom rom pensi kai keta do thangnan koklo Lapusona Saipen, Kachirai Kom Dunja Panpura, Kedam Tang Chitini Paiki Thomarni, Hawraghat Rosupi Town Hall along Pherangi Klemba Atum Chilangsi, Hawraghat Subdivision Digital News Forum Amahang Patek Pon. Harsing Rongpi, Kachari Pon, Bangsoa Mailong, Rensing Killing a Hin Pensi, Maiki Palam Telapen, Kachitong Dun Aluhia Tumapan, Pachini Pon. Mayalong Aluhiaman Pen KDNF Mai Pureti Strong Park Kachetong Dunalong Dihin Rimbang Donaldson Timong Pachitang Chunbang Clear Hontiso Lapen Sahem Chunbang Stefan Teron Chetong Dun Bang Sahud Pinangan Pirangki Atum Kiklem Kidam Nangji Lapen Kachuri Nangja Putak Mayalong Kachetong Dun Aluhia Atum Pen Chitan Chimum Ponrinki Mayalong Chedon Sarpen Karbiang Long Life Apirangki Harsing Rong Piapan Maipu Darsing Tera Apan Dun Maipu Chunbang apan Rensing Kiling, Rup Talining Tipi apan Rap Chunbang Pendanglok, Kapre Katum apan Arpu Pek Ponsi Mesen Pen Arpu Pek Ponlo. Pherangi atum apan Ahok Pedabirta Kapachitak Ponalong, Jakwang Chepalong Ponji Lapen, Kaphere Kawipin Pen, Rodalong and Ahok Pedabirta Kapalidam Jia Pansi, KDNF Amahang Patek Ponlo. Lason thoughts in non Hawraghat subdivision ang along sitami lapuson pherangi apan kether ke hapon ahut kachisong dun thekji lapen kaphere pin pen ahok perabirta kapachitak pon thekji apansi Hawraghat subdivision digital news forum amahang pathek pon lupusi KDNF Mai Pureti Strong Parpen ningje pon to ini tumda Hawraghat subdivision ang along Hawraghat Subdivision Digital News Forum itu amhang pertama lo bangso abang itu tentang apa sistem bangso Karbiang Long Digital News Forum asong asose zakong itu kalong je hat agwarin sen kompono ini marga dokmata Bandas Karbiang Long District lagan part of ini ada Hawraghat Subdivision along sebelah sila bangso Hawraghat Subdivision Digital News Forum along bangke non kinza ponji kilang jadi ponji pan Karbiang Live news channel along rangki akhai Harsing Rongpi along masih Chedon Sarpen Presiden Harti Tepolo lapen Vice President apakah hilang dalam pelote Vice President bangke News Fast Karbiang Long along Hawraghat Presiden bangke Indo lapen Secretary along bangke Karbiang Long News Channel along Hawraghat Rensing Kiling along with Assistant Secretary Secretary Architect Kono tapi nampak Assistant Secretary bangke Talin along with masih bangso Hawraghat Subdivision Digital News Forum Japon je bangke architect laten pinangan architect bangke lapuson dona stemila bangke along with manajemen kelang jeering agency executive committee kami bangsi lah tapeng pelang doan atau bangke kelas agency along with Nili Bangso Hawraghat Subdivision Digital News Forum ke Japon pamilja panabangke Nili Central Committee atum pen BD Sore en ponsi un an pen mesen pen kiklem kidam je pansi bor ipon popusi Hawraghat Subdivision Digital News Forum Mai Pu Harsing Rongpi pen ningje pon Pan Hawraghat Subdivision Press Club along Mai Pu Central Committee hin penang pek pon pot nil daling sampen tengpon lo lapente nili tumalong nili lasoa kuketeng pen saya mus nami ahopet kipaklang ponji keklem ponji pansi nili in penta isik ponding lo News Report KTV News